Solana Bang Chun tak kalau masuk sekarang dengan cerita Solana ada big project tentang transaction. Solana ada banyak application. Kalau tanya saya, Solana ni demand dia tak sekuat macam zaman meme coin. Okay. So itu kita kena take into consideration. Yang kedua, dia ada inflasi. Okay, dia ada inflasi. Jadi akan sentiasa ada token baru yang masuk lah. So itu kita kena ambil kira kalau nak hold long term untuk Solana. Other than that, demand dia kalau dia dapat tarik banyak application untuk bina atas Solana, then orang kata apa ni, Solana mungkin boleh meroket. Okay, sebab satu benda yang saya nak tahu, yang mana sekarang kita tak nampak lah. Bila Clarity Act dah diluluskan, big institution masuk dan sebagainya, diorang of course akan cari all this application yang mana diorang boleh masukkan duit ke atau beli token kan. Saya nak tahu diorang akan pilih blockchain mana. Adakah Ethereum, kalau Ethereum ada base kan, adakah Ethereum base macam tu ataupun adakah Solana. Okay. BNB chain most likely tak lah. CZ dengan dia punya ni, I don't think so. BNB dia lebih kepada retail. Tron memang tak lah kan. Itu scammer. Jadi yang ada sekarang ni, duit big institution ni, adakah dia akan pilih untuk masuk dalam Ethereum punya network kan? Sebab kalau cakap DeFi yang strong, ekosistem dia dekat Ethereum lah. Sebab Ethereum ada layer 2 dan sebagainya, ataupun diorang akan masuk dekat Solana. Kalau big institution pilih Solana, then Solana akan naik dengan banyak. Okay, sebab yelah dulu retail masuk Solana banyak sebab meme coin. So right now nak tengok benda tu. Diorang bila big institution masuk, chain mana yang diorang akan guna. Kalau diorang guna Ethereum, then your focus should be dekat Ethereum lah. Okay. So benda ni saya tak tahu. Saya tak tahu sebab Solana pun sedang bersaing dengan Ethereum nak tarik big institution. Siapa menang kita tak tahu. Siapa big institution akan pilih siapa. But right now BlackRock dia pilih Ethereum lah sebab ada Ethereum punya ETF. ETF Solana semua tu BlackRock tak buat. Okay. So dalam big institution kita kena tengok main adalah BlackRock. Kalau BlackRock pilih Ethereum, then kebanyakan big institution diorang follow je siapa yang dah buat dulu kan. So chain lain pun ada je orang kata kemasukan big institution. Saya tak kata tak ada, cuma kita kena tengok bila diorang betul-betul datang, bila diorang FOMO ke kan, diorang banyak-banyak akan pergi dekat mana. And lagi satu Hyperliquid. Jangan lupa Hyperliquid pun, tapi Hyperliquid tak ada DeFi yang strong, okay. Cuma trading lah, dia more towards trading. Okay. So kalau big institution nak DeFi, ekosistem DeFi yang strong semua dekat Ethereum dengan layer 2 yang dia ada lah, macam Arbitrum, macam Base kan. Solana tu, bab ni Solana kena improve sikit. Okay, sebab Solana belum mampu tarik big institution. Saya tak pasti kenapa. Okay, dia boleh tarik developer semua, tapi kebanyakannya projek-projek dia lebih kepada retail. Tapi bila kita cerita bab stablecoin, RWA kan, kebanyakannya landing dekat Ethereum. Okay, so itu yang kita nak kita kena tengoklah lepas ni. Lepas dah lulus Clarity Act, baru kita akan nampak money flow daripada big institution tu pergi dekat blockchain mana.